Привет, друзья! С вами Learn Kazakh, YouTube-канал для изучения казахского языка. Целью этого видео является не зубрить слова и фразы, а дать вам возможность отработать произношение, попрактиковать казахский, побороть стеснение. Если вы новичок, то у меня есть бесплатный курс для начинающих, где я все подробно объясняю. Ссылку оставлю в описании этого видео. В первой части сегодняшнего видео вы прослушаете диалог парня и пожилого мужчины. Во второй части вы будете со мной разговаривать. Я буду парнем, а вы пожилым мужчиной. В третьей мы поменяемся ролями. Очень важно проговаривать вслух свои слова. Итак, если вы готовы, то давайте начнем. Ассаламу алейкум, ага. Здравствуйте, дядя. Ассаламу алейкум, ага. Ва алейкум ассалям. Уалейкум салам. Это ответ на приветствие. Жағдайыңыз қалай? Как ваши дела? Жағдайыңыз қалай? Ақырындап жүріп жатқан. Потихоньку. Ақырындап жүріп жатқан. Өзің қалайсың? Как ты сам? Өзің қалайсың? Үй іші аман есен ба? Все ли дома живы-здоровы? Үй іші аман есен ба? Аман есен, Құдайға шүкір. Живы, здоровы, слава Богу. Аман есен, Құдайға шүкір. Әкең қайда? Где твой отец? Әкең қайда? Көрмегелі көп болды. Давно не видел. Көрмегелі көп болды. Әкем ауруханада. Мой отец в больнице. Әкем ауруханада. Жай ма? А почему? Жай ма? Өткенде біреу самокатпен қағып кеткен. В тот раз кто-то его сбил на самокате. Өткенде біреу самокатпен қағып кеткен. Ой, бу, естімеппін. Ой, как жаль, я не слышал. Ой, бу, естімеппін. Осы самокат деген бәле болды. Эти самокаты одно проклятие. Осы самокат деген бәле болды. Қазір жағдайы қалай? Как он себя сейчас чувствует? Қазір жағдайы қалай? Шүкір, жақсы, емделіп жатыр. Слава Богу, хорошо, лечится. Шүкір, жақсы, емделіп жатыр. Жақында шығады, скоро выйдет. Жақында шығады. Тез сауығып кетсін. Пусть быстрее выздоравливает. Тез сауығып кетсін. Әумин, рахмет. Аминь, спасибо. Әумин, рахмет. Қай емханада жатыр? В какой поликлинике он лежит? Қай емханада жатыр? Орталық емханада. В центральной поликлинике. Орталық емханада. Мен бүгін барып қайтайын. Схожу-ка я сегодня. Мен бүгін барып қайтайын. Мейлі, жақсы, айналайын. Ладно, хорошо, мой дорогой. Мейлі, жақсы, айналайын. Аман бол, будь здоров. Аман бол. Рахмет, аға, сіз де аман болыңыз. Спасибо, дядя, вы тоже будьте здоровы. Рахмет, аға, сіз де аман болыңыз. Друзья, а теперь приступаем ко второй части. Я буду читать слова парня, а вы слова дедушки. Итак, начинаем. Ассаламу алейкум, ага. Жағдайыңыз қалай?
Аман-есен, Құдайға шүкір. Әкем ауруханада. Өткенде біреу самокатпен қағып кеткен. Шүкір, жақсы, емделіп жатыр. Жақында шығады. Әумин, рахмет. Орталық емханада. Рахмет, аға. Сіз де аман болыңыз. Друзья, теперь переходим к третьей части нашего видео. Меняемся ролями. Теперь вы начинаете, вы парень, а я пожилой мужчина. Итак, начинаем. Уағалейкум ассалям. Ақырындап жүріп жатқан. Өзің қалайсың? Үй іші аман есен ба? Әкең қайда? Көрмегелі көп болды. Жай ма? Ойбу, естімеппін. Осы самокат деген бәле болды. Қазір жағдайы қалай? Тез сауығып кетсін. Қай емханада жатыр? Мен бүгін барып қайтайын. Мейлі, жақсы, айналайын. Аман бол. Друзья, на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. С вами был YouTube канал Learn Kazakh. Встретимся завтра. Сау болыңыздар.